Abusia for Nana Brown, Ababe Sposi, a mamingiki and a ya grada pa and yasam getwanina no efa Wiggins and Simbia, and maybe Nana Brown betina social media so chirimus and mamingiki achen wig and I say Nana Brown as our cotressa and seminar at the about to say Wababo and Ababe Sposi, a mamingiki and a grada na to say Nasam Ketuakra na agrada so at the one comment be abba at the Abama a year Nana Brown as I say we never call. Na ya kwa shim but me sure say any dey we me subscribe to no na we me e bro na e won channel like video no so na bibia enye kama pa yes Nana Brown echima mami gege akwakoye interview bi one eye GHPH4 na interview no mu nsem na okutie ye no eno ana chese ama eye wadwala ya wababonti a ono so ede eye nchechiremu aba about week a chese mami gege chirema wache eye Nana Brown week da I don't know so Nana Brown. Minsro Nana Brown. Mintimi ne bodam fon twema so wo court. Mo na makose se nipa maako 20. Ma ne koye hedi yeturu mu o. Agrada small gay ya. Ekomo dinamitimi sendi sika yi me wege dada ne me ne ho ne ma dada. Etimi de ma ne friends be ye dede wa abontin. Eye Nana Brown ya kra ya. Ono ankasa no minsro no one bit. Omo keka se ehu ne wo ma me ngege mu no. I am not a coward person. Enioma bebre omo de counter me no. Go Ghana ha me deliver DNG for yi ye dede ma catch no say me number here. I have nothing to hide. I am not a criminal. So Abusia Nana Brown asem anana mami ngege echiri mu se chese na akola agrada akora ketua chese ono no mami ngege timi sene no mobile money e de ne wig man na ade ma chese ochiri ma onsuru Nana Brown a chese wo hwe aye akwanto mu nsem with GHPH anachise mami ngege ekotena so okeka sa ensembu nana sa interview we anachise Nana Brown ete ya chise ono so ababonten se na sa de wontwe na ono ekan embre bi ewo ne show so se mami ngege ache ne work but na nya no kre no no se ne de oka no kre pa ka first no na munjini ndia se de ebe ya munjini ndi na sa asem no ka ni na no na no kre bakokura ennim na chise ode sheda ye show keke na ode akire mami ngege na so shede de yi nkrofo bi ehi o social media no so na chise mami ngege so afa no work up a obetina social media no so edi dwane no mse ono eye mami ngege no ama no eye week na okeka no ana chise oka agrada so de kan wo sa agrada kwambo so nche no week da agrada man ataren sheda agrada man bagu mpaboa wo danyi wo chise agrada man bibia so da cause ono onje agrada atare enhye enye no ho e ma chese eye Nana Brown kan simbebre na yentie ensema Nana Brown ede beto mbonten so ahwe interview bi ana ngege kase when you wig at chemi that was GHP mami ngege you and I know say yes you and I know say won chemi wig da me kano crew me na me kano crew ade obi dia chemi meka ade obi nchemi oh sometimes in every one my kano crew mami ngege won say ni momoda enso be kan say wa say ni momoda mama wo say ni me o se me nkwaje award emma and I'm saying mami mapana na chew so ne me nko na me ne na na ekono age me top petrol na so me te wase e say utwi makeup ne ade and me support 500 cedis sika buy na 500 cedis say me de kwaje award dan ye kwaje award no enu mpo no me tiase say so for penny bi atua wonka ba wa mame nti me hwe mu na I say ada na me ya ebetu ye ka me mami ku akosi me na makwaje award amawo na me kwato atade ahye ese me to atade foforo ese me twi makeup ese me ye bibia so me wig nyina because who ko program bi ese fa bibi foforo na me no ka so me fa bu banko emma me pa na chew nti age utop petrol now so why not minia me kra mama we say me ma bibi kakana de atua makeup ka na see you and you sent me 500 cedis won che me momo say come de me na wo che me momo me ka no kre na me ntwa trod da mame won che me wig da agrada won che me wig da won che matade da won che me mpaboa da me I don't do that tie me ye me won crofo a those days no me to me ton tade be che me e ba pe na maso camera say obi abre matade me wo che made me fe atade we ehye me call
Germany. Na my sister gift is nana. We design and sister gift on no ni ate eno o de mami. O mami nema bebre. O so mami ntop. O mami design and nema bebre. So me won uche me ameka appreciate. Me appreciate. See. Sister Shadia maybe obeche me rig. Me share sa Sister Shadia. And I mean we ba sweet mama say wa. Na ni kumba Ghana. Sa ni nyina kwa me kan those days so 2021 me kan ni nyina. Uche ma de pe ma be appreciate you. Na ma ka me sa na mtie. Cause obi e ma de but na wo ngege na wo ye advert ma woman bi o ye rig. And a me rig kelsa na me she. Me di me sika toye. Me di me sika toye. And a me share rig no. What you must say? Me di me sika toye. I said me metna camera. I'm say rig way. I mean get your tower. One na me bob nipa na we advert man no. Na me bone di am say na I mean get to be abeche mi o. Because now we advert man will be. Na me draw. Na me some say me like me yema obi tobi. So ti men ka so men ni santro we. Na won che me regida. Oh, ebusia for mu me. Nanny's hair was a nanny's hair, yes. Until she saw a video now. Me videos in the brain, ability, I don't know. Can me track. Now me say regression me nanny's hair. Me abana me again a tobe you. And I did that. Because that time I say yeah, kunto koza de na me yama ayo be ya. So we be can rega semo. Na me so me be yes sir. And you know say on tell me rega that there be other na mami ngega me rega. Me bro ade cheso ala nti metumi won ebi ni kan se me e ba yi me kan kro me onni a me yes ye me yes me nya obi a me nimu ntro twa nti no me twa ntro na me rebe fi me ho kra ade be che me ba be sesa nti me ku me twa ntro pe na wa che me what about it aha. So that is it. Me chantro. Me na graduation. Me ya wo me bone pa. Ye chantro chile. So what follow me acha, you know the kind of person I am. Into me slow. Me ya say I say what chamade no. And I mempe say me kam obi ate. So what me a me ka. So what is ya me nyame nipa. Say first ne kwa na me nka no munyimi nua. Enne munyimi ni cause me ntimi mfa adwuma no me ngina adwuma ni mu entwantro ngege wonche me regida agrada wonche me regida wonche me atade da wonche wonan kra ne me na anyepe wonan sa me nan so me so wasen o mpaboa enko me agrada so aha ena nya de abetumi yi watade a wahye e de mame no way I don't do that. Pacho. Ubian regi padie. Mama say wa sweet mama say wa. Minua ba. Ene minua ba Shadia. Eno ma bet nipa mi social media. Omo ni nipa ma chame rig. Those days. Shadia no ye rig. To catch him so be pom bia be sheme. Eno be cheme. Mama say wa so to rig bi no so bi picture. As mama rig ye fno na meto bia bro. Ni kumba no. Eno to mienu. To the breme. Shadia so breme mienu. That time metna camera mu kai. Inti aden na ISN to kwenti nyega chame riga. Na me dwa menum so nyege no. Meka. Me sa anam tie. Se mami agrada yi atade che me da. Meka so o che matade. So what must me sa me meka no kre. Me ntwantro. Ti ba mo ko to se video bi security. Na ngege ka se wa che me riga obwa. Or your truthful on chemi rigid da on chemi rigid da me mumpo na me imagine say those days no na nka me ma omo mama me rigi no lady no ye rigi mama no me ye bi ache no on chemi rigid da me rigi shede e no be today me adia me pepper ye rigo me perik to ba me wo rigs unso bi de ne de to
gold chain, gold salmon man, obi tobax, obi tompabwa. Men so median and my addictions, rig me who regana me hopo, anye crameto. From those days, where me old pictures, cry 2017, 18 pictures that you could see me perix naturally. Timi me nyamuma, unse mama no regi fata mo pa. So what's the mama wano or sherry? Maybe one mama pa me sherry get fata me a. Kasi na besi a sherry no. Aha, and this aneti. Me the rex dear. Me nyobia me here rex there be. Cause me fan tata them better rig. Me fan tompa boy me the better rig. Me fan tobaga me better rig. Nti rig dear. Ti me sremo. Ingege me srew. Me no unkunye. Unche me rig da. Giant trono. Unche me rig da. Wunta de na utono kra. Wanche me bi da. Ba me che wumpun. Eche wunua. Ni nyina ne se na we advert mama. Dia any hono. Me meka se wo min conglete and glow now srebi me nuane na wudi bi kra be twa advert kontom rescue bi a wo ye awa wo ka gene organic foods won ni nyina wo ye thinking say na me brand ambassador now pese wo nso me di nipa ne ayi ma wo na wo be wo so be ye advert ni bi ma no so just later be realize say media ahoya bebe man na yen sim bebre. So, but unche me, ade unche me unche ma de da. Ya de mamia, ye me fe. Enunti, ene mrebi, me betsena camera mu a, na ma ye makoje envelope kufu. Hwe, menhia, enkenye mini o. Menhia nya mini pa we a, hwe, me hia no me koye. Enso na Santiago modimbo, ba me de left nipa. Enti no nipa no so tie kira no ora say odi adedodi o. Ye we de ye money school. Ye we de hwe. E say me pe kwan bi so na me yini free wo. Ene monne. Ene monne. E say me pe kwan bi so na me yini free ho. Na e so no te Ghana no odi. Ono no ho fili. Wakoje envelope kufu. Wakoye say you. Say you. Aha. Eni nyina e ya moja. Me ni obi nama. Me there is no way no nama. Me be little. Me so me de no. Me wa him fianka mo post pa so o ye one na me kasa why 2 why 10 na ama enyonyam aba wo sanete nti no se wo hwe sa de no na me ye na se dipa no so fa ho no de dwa nanum kirew na wo de be ya asema wo be ye mistake abusiafo mama me fancy eye glitz So adentina Santiago modembo no ode eho eya abosbode e baka koma sofu pani bi eno ne ye asembisa edi kan mi mebisa because me dwene ho amente ase ade obi nyama wo no ade na ukotena social media so e ka se nipa no ayama ma mi ngege nche week ukotena social media so adada viewers adada omo hwe woni nyina se ma mi ngege aba be che week ka wan kan de enya afi na ote eye social media so eyi ano ama chisi wakokotwe agrada akrampo susu ababeshim na minim de ya nana brown kotwe agrada ababehye sa asembue mu kwa wonim sa agrada de oka baako uboni din a ono so ba be responde na anu so akokotwe nsemibre na ede aba na utie nana brown sem na okan ni yepade a na kama kwa esa word na okoje ye no kwa revo su bempa ena etua sa word no kama ama chisi nana brown chima mami ngeke krampo amani skani bi yes ana chisi ono so na wo so ojiska ahodi ebefa ebeto petrol de gu eye ni kuru kamu ama chese ni kuru akwakosi no enti 500 series na mamingege kire anase mumu na mamingege kire se osene ema no na oje se sika no e de akwakoya de akasa e de ama mamingege na nkasa chese ni na no eye na nabram ababe chichim but ni na no de mementi asene se ade obi nyema no adenti anabetena social media so ebejo onum se obi aye ade na ma all because of person lifting ipa no na ye nkrofobia ne kwere nyame nim na entwaye but ni na mu no na brown wasi we aye past o ka no kwere no ene ade akere musisi o se mame ginchen bibia ada san so anagada so nchen bibia ada empabo we go atario mobile money o edian yo ni na no omomye no bia nchen bibia ada ama chese o chema agrada no chese ne nan so ono aye na brown na so ese agrada o sa so crampo esa wa esi agrada ama chese busua obetutu bi so edemane agrada so ede reply ebai
asema agrada betro to any page after said Nana Brown ebe make his video no say asibi agrada I am a woman commander. If you call my name I will answer million times and I just the fire emoji the to aso a wo chirem say Nana Brown ebo ni din 1 million times I ono so ba respond 1 million times I just say ni na no enya sem keto anti me sure say agrada or the Nana Brown reply no ebe brand soon chese na no ye hwe anim de asem ebekọ akwakosi nti Nana Brown chima okote no be bia se Mama Ngige kire se ono Mama Ngige no ama ne wig da chese o sene ni sika ne sanu menum na chese enye nokre ba kokra anim Mama Ngige nche ni sika da ono so o ma ne wig da agrada mpokra mpo no so oni ne ye adwuma no agrada ma ne bibia da chese mpabo watare o wig o agrada ma ne bibia da so Nana Brown ani akokutie ne nsem no ede aba na busa ha na insight me do besi meso so be me subscribe button no na wa mi ado na wonche like video no so na bibia enye kama pa meso so be kire wadwen o comment section ho na bibia so aye kama pa aha ana me do usi yakopon shaw afeso onye okase se wo jimbe na okano makraw